Spirito Santo está passando. É que mencionava, é que guinava veloce. Oh! Se você mirar a glória de Deus está veloce. Começa a abrir a boca. Se você receber bendição veloce, abre a boca. Mueve tu língua. Mueve tu língua. O Espírito Santo está passando. Está passando. Está passando. Que la vitória de Jeová. 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 Se alza tu mano desde poder. Alza tu mano desde poder. Que la vitória de Jeová. 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 Que la vitória de Que la vitória de Jeová. Que la vitória de Que la vitória de Jeová. Que la vitória de Jeová. Que la vitória de Jeová. Alabé, 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 alabé. Aleluya. La victoria es de Jehová. Aleluya. Oh, alabanza a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive. Cristo reina. Levanta tu mano, cierra tus ojos. Adora a Dios, adora a Dios. Abre tu boca. Mueve tu lengua. Y di gloria a Dios. Gloria al Señor. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Alabé. No te alabamos, Señor. Nos adoramos, Señor. We praise you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Oh, nos adoramos, Jehová. Praise Him. Praise God. Worship God. Adora al Señor. Oh, alabanza. Oh, alabanza. Oh, alabanza. Aleluya. Nos adoramos, Jehová de gloria. Aleluya. Y sobre la ira. Recibí, Señor. Recibí, Dios. Recibí. Recibe ahora. Recibe ahora. Levanta tu mano y recibe poder. Recibe gloria. Recibe unción. Aleluya. Gloria. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Señor. Abrimos boca y dice thank you, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Master Jesus. Tani Rebecca Masaya. I speak. Urabakima Mama Maisaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, alaba Señor. Alaba Señor, iglesia. Abrimos boca. Dios puede hacer algo en tu vida en esta noche.
sin necesidad de la prédica, aleluya. Si abre tu corazón, abre tu boca y conquista la gloria de Dios en esta noche. A su nombre, a su nombre. Alabanza al Señor. Dios bendiga a mi hermana Benochi. Bom venire casi Señor. La gloria de nos palabra Benochi de Efesios en capítulo 4. Alabanza al Señor. Efesios en capítulo 4. Bendito sea Jesús. Efesios en capítulo 4 versículo 8. Sigue alabando a Dios. Tú estamos buscando gloria al Señor. Vos sigue adorando a Dios a noche. Dios está así maravilla. Dios está así cosa tan grande. Dios está bendeciendo nos vida. Efesios 4 versículo 8. Wa que suma ni voz si tiene alabanza al Señor. Ayuda que Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Alabamos Dios esta noche. Alabamos Dios esta noche. Louez le Seigneur soya. Alabanza a Jesús. Amén. Efesios capítulo 4. Bendito sea el Señor. Versículo 8. Mi hermano lo tiene. El que está a tu lado también lo tiene. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mucho alto. Esta zona demasiado alto. Often by monitor. Amén. Efesios 4 versículo 8 de 10. Gloria al Señor. Cristo vive. Dice así: por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Alabanza al Señor. Y subió, que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Jean a écrit dans le livre là. Il est monté en haut, il mène en pile prisonnier à clé. Il va les hommes en pile cadeau. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Monter en haut, ça veut dire il te descendre en bas avant ça. Joue côté qui puis fond en bas terre. Monde qui te descend là, c'est lui-même tout qui te monté en haut dans le ciel là pour te capable plein tout ça qui existait à présence. La nos vamos a pedir Dios su guianza de noche. Alabanza a Jesús. Levanta tus manos en esta noche y pide a Dios que te hable en esta noche. Alabanza a Jesús para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Commencez à prier dans le Seigneur. Commencez à reler dans bon Dieu. Nous adorons au Seigneur. Non, c'est soit la gloire. Jehová. En esta noche te adoramos, Dios mío, te alabamos, Jehová. Continuamos en tu presencia, Dios mío. Dándote alabanza, adoración, glorifícate, oh Dios. Aquí estamos, aquí está tu pueblo, oh Dios, aquí deseándote, oh Dios mío, una bendición especial, que hables en nuestras vidas, Dios mío. Nos corazón te abrí para recibir lo cual vos tímpanos, tata. Me te rogamos, Dios mío, de nombre de Jesús, papia que nos vida, Dios mío. Glorificamos de manera especial, papia conocer, tata. De nombre de Jesús, Dios mío. Vos palabras salen con autoridad, vos palabras salen con unción, vos palabras salen con bendición, Jehová de gloria. Papia que nos vida, Señor Dios mío. Oh Dios, libertad sana, llena, Dios mío. Oh Jehová, bendecinos esta noche. Nos espera algo grande, grande, digo, tata. Hace algo grande, sacudinos esta noche del lugar aquí, tata. Del nombre de Jesús, oh Dios. Me te pedimos, Jehová, y abudanqui, Señor. Amén. Mi hermano Pocinta, aleluya. Dios está maravilloso y Dios está grande y glorificado sea el Señor. El titular de mensaje en esta noche: ¿qué pasó? Qui s'est passé cuando Jesús estaba en la tumba? Les Jésus était dans la tombe là. ¿Qué pasó Qui s'est passé cuando Jesús estaba en la tumba? pendant Jésus était dans la tombe là? Alabanza al Señor.
Nosotros sabemos, hermanos, Nous tous nous connaissons, frères et sœurs, que Cristo siempre ha trabajado. que Jésus-Christ toujours travaille. Siempre Él trabajó por la obra del Il Señor. toujours travaille pour le Seigneur. La Biblia no relata Et la Bible parle relaté mucho de Jesús en sus primeros años. en Amén. pile de Jésus dans la première année. Antes de empezar su ministerio, Avant de commencer le ministère, la Biblia no nos dice mucho que Jesús hizo. la Bible ne parle pas nous en pile de ça que Jésus fait. Pero sí, a los 12 años, Mais à 12 ans, la Biblia relata la Bible relate que Jesús ya dominaba la palabra del que Señor, Jésus était dominé par le Seigneur. que Jesús ya era un maestro. Jésus était un maître. Él sabía el plan que Dios tenía con su vida Il était con l'équipe pour bon Dieu pour lui. y él se preparó. Et puis il était préparé. Hay muchos que saben que Dios tiene trato con ellos, Il y a un pile qui connaît que bon Dieu qui traité avec eux. pero no se preparen en Yo la pa alabanza del prepare. Señor. No se preparen, Il n'est pas hermanos. préparé. No se preparen en la palabra. Il n'est pas préparé la parole No là. buscan a Dios. Il n'est pas cherché bon Dieu. No estudian la Il n'a palabra. pas examiné la parole No là. leen la Il n'a palabra. pas lu la parole Y là. quieren ser predicadores. Et il voulait prêcher Quieren ser ministros de Il voulait Dios. ser ministre bon Dieu. Dios llama. Bon Dieu relève. Dios da unción. Bon Dieu pas Pero onction. usted tiene que prepararse. Mais au même où se préparer. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre la gloria. Qué difícil es predicar cuando esto no está bien. Amén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. A los 12 años, él ya era un maestro. À 12 ans, là, il était un maître. déjà. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. No, Mario, da alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Amén, Louange à hermanos. Dieu. Alléluia. Él cuando tenía 12 años, Dans 12 ans, ya era un maestro de à la 12 ans, palabra il del était un Señor. maître la parole là. Él predicaba la palabra Il del était Señor. prêché par le Seigneur. Él daba instrucciones, enseñanza Il t'a pas instruction en séance. a los escribas, Non, écrivain yo. a los fariseos, Pharisien yo. a aquellos que dominan la palabra. Dans Alabanza ça al yo qui Señor. dominé parole Bueno, para là. alabar al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Y a la edad de 30 años, À l'âge de 30 ans, Jesús comenzó con su ministerio. Jésus commençait à ministère. Y Et desde que él comenzó con su ministerio, puis il commençait à ministère. él estaba activo Il était actif. hasta sus últimos días aquí en la tierra. Jusqu'à le dernier jour, il est sous terre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. La parte anterior, como dije, Et parti de que ça m'a dit, hay poca información. il y a un petit cas d'information. Si él estaba activo, sí o no, C'était actif, oui ou non? en la obra del Señor. Alabanza a del Señor. Jesús. Amén, hermanos. Pero desde que comenzó su ministerio, Mais depuis qu'il a commencé le ministère, Jesús trabajó todos los días Jésus travaille tous les jours. hasta su último día aquí en la tierra. Jusqu'au dernier jour, il est sous terre. Ça. Alabanza al Señor. Y en Juan capítulo 4, Dans Jean chapitre 4, versículo 30, verset 30, vemos ahí Jesús. nous est là Jésus. Amén. En el pueblo de Samaria, Quand le peuple Samaria, donde encontró una mujer samaritana. il est côté avec une femme samaritaine. Y Jesús predicó a esa mujer Et puis Jésus a prêché femme ça. mientras sus discípulos fueron a comprar comida. Pendant que disciples allaient acheter manger, Él no perdía tiempo. il n'a pas perdu du temps. Alabanza al Señor. Sí, no, Isaac. Subí mi mic de Isaac. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Él no perdía tiempo. Il n'a pas perdu du temps. Ellos fueron a comprar comida, Il a acheté manger, pero Jesús aprovechaba cada situación, mais Jésus profitait dans chaque cada situation, momento, chaque moment, para predicar la palabra del pour Señor. prêcher la parole du Seigneur. Alabanza al Señor. Y había una mujer samaritana Il ahí. est côté avec femme là, Y Jesús inmediatamente et puis Jésus fue a immédiatement, predicar la alabanza il a del prêché. Señor. Y esa mujer samaritana Et puis femme samaritaine ça, fue a su pueblo il est allé dans le peuple là, a testificar, il a témoigné alabanza al Señor, lo que Dios ha hecho en su vida. ça que bon Dieu fait dans la vie. Gloria al Señor. Cristo vive. Jésus vivant, Cristo reina. Su nombre es la Jésus gloria. règne. Amén, hermanos. Amen. Y por su testimonio Et pour témoignage, il logró alcanzar todo ese pueblo. arrive joindre tout le peuple là. Y todo ese pueblo vino a oír a Tout le Jesús. peuple a venu écouter Jésus. Y los discípulos regresaron. Et puis les disciples ont retourné. No sé si fueron a comprar chino o qué, no sé, amén. On va connaître les Chinois dans l'acheter, mais Y Chinois. Jesús allí con toda esa Et puis gente Jésus là, tout le monde, yo, predicando la il a palabra. prêché parole. Et Alabanza al Señor. Y ellos puis eux-mêmes, diciendo a Jesús, ils ont dit Jésus. Jesús deja eso. Jésus, quittez bagaille ça. Jesús come. Jésus mange. Jesús le rogaban Jésus nous a pris ici pour porque pasó todo el día sin Il comer. passait toute journée ensemble manger. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Rabbi come. Il dit, Rabbi, mange. Y él les dijo, Il dit, yo tengo una comida que comer moi, on manger pour manger. que vosotros no sabéis. Que nous-mêmes, nous pas connaissons. Entonces los discípulos decían unos a otros, Et bien, les disciples ont dit, une à l'autre. ¿le habrá traído alguien de comer? Eh bien, il y a un monde qui peut manger, pour manger. Alabanza al Señor.
Y Jesús le dijo, Et puis Jésus dit, oh, mi comida es que haga la voluntad de que me envió manger, c'est faire volonté monde qui voyait maintenant. y que acabe su obra. Et puis fini travail il y a. Alabanza al Señor, alaba al Señor, alabanza Alabanza a a Jesús. Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Amén, hermanos. Amen. Eso es la comida del Señor. C'est ça qui se mange Seigneur. Sacrificada los físicos. Sacrifice physique Amén, para hacer la obra de pour Dios. faire le travail Seigneur. El único sacrificio que tenemos que hacer en esta Et noche les sacrifices pour nous faire asseoir, es el sacrificio de labios. c'est sacrifice pour bouche. Gloria al Señor. De decir gloria a Pour dire Dios. gloire à Dieu. Alabanza al Señor. Louange dans Jésus. Cristo vive. Jésus vivant. A su nombre Non, gloria. c'est la gloire. Amén, hermanos. Y Jesús le dijo Et puis Jésus dit, en el versículo 35 dans verset 35 là, de Juan capítulo 4, dans Jean chapitre 4, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? il dit, moi-même, moi dis nous, gardez, jardin yo bien. He aquí os digo, Là, moi dit, alzad vuestros ojos y mirad los campos, levez genou pour nous voir quand yo. porque ya están blancos para la siega. Parce que quand yo fini, Amén, hermanos. Amén. Jesús trabajando, Jésus t'a travaillé. siempre trabajando. Il toujours travaille. No tomaba vacaciones Il va prendre vacances. como usted y yo, alabanza Como al me Señor. avem. Estaba de lleno en la obra del Il Señor. est toujours là dans le travail, bon Dieu. Amén. Jesús tenía todo planificado. Jésus était tout bagage planifié. Él sabía lo que estaba haciendo. Il te connaît ça t'a fait. Hay pastores, Il y a pasteur. hay líderes Il y a leader. que trabajan por Il trabajar. travaille pour travailler. No tienen visión. Il pas une vision. No saben a dónde quieren Il llegar pas connaître qui côté veut y arriver. cómo llegar. Et comment pour arriver. Trabajan, Il travaille. predican. Il prêche. Por eso la obra no avanza como tiene que C'est ça, avanzar. là pas avancer, Jean doit avancer. Pero Jesús ya tenía todo trazado. Mais Jésus que tout bagage tracé. Tenía todo Il tout planificado. bagage planifié. Su arresto, Et él ya lo sabía. il te connaît. Él dijo, Il dit, yo puedo llamar a un legión de ángeles para defenderme mais après ahora. les un régiment d'anges viennent défendre mon kounia. Pero es necesario ser arrestado. Il est nécessaire pour m'arrêter. Es necesario comenzar ese trayecto. Il est nécessaire pour me commencer à tracer ça. Su crucifixión, Et crucifixion, él lo sabía. il te connaît ça. Él dijo en la cruz, Il dit sur quoi? cumplido está. Mais ça qu'il a accompli. Yo sé que tenía que estar en esta cruz. Moi-même, moi connais de sur quoi? Y soportó la ausencia de su Et puis padre. il supporte absence papa. Dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has Il dit papa, abandonado? papa, pourquoi il t'a abandonné? Él sabía Il te connaît. que su padre tenía que apartarse de él Papa, il te besoin de faire on séparer avec. para cargar su pecado, Pour le charger péché. para cargar mi Pour pecado, te charger péché mieux. para cargar la maldición del pueblo judío. Pour te charger malédiction peuple juif. Alabanza al Señor. En su muerte. Dans la mort. Normalmente cuando alguien se muere, Normalement là qui au monde mourir. el ángel de la muerte viene a matarnos. Les Amén. anges la mort venir tuer. El ángel de muerte nos viene a quitar la vida. Les anges la mort venir ôter la Pero a vie. Jesús no. Mais Jésus non. Ningún ángel de muerte Aucun ange la le mort. quitó la vida. Il pas capable ôter la Él vie. dijo, Il dit, yo tengo poder para entregar mi moi j'ai vida. pouvoir pour me remettre la vie. Yo tengo poder para volver a tomar Moi mi j'ai pouvoir vida. pour me retourner prendre la vie encore. Alabanza al Señor. Venció la Il muerte. gagne la mort. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? La mort, côté au caché. Llevó la muerte en la Et muerte. puis la mort, il vient dans la mort. Y venció el poder de la Et puis il muerte. gagne pouvoir la A su mort. nombre sea la gloria. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Mais là que Jésus mourit sur quoi? cuando dijo, Él dit, cumplido está, Il a accompli. ¿dónde estaba Jesús? Côté Jésus t'es. Alabanza al Señor para siempre. Alléluia. ¿Dónde estaba Jesús? Qui côté Jésus t'es? Jesús tenía un alma. Jésus t'es une âme. Jesús tenía un espíritu. Jésus t'es un esprit. Jesús no es ese cuerpo molido en la cruz. Jésus n'est pas un corps qui te bat sur quoi? Es la casa donde él vivía. C'est quand il était habité. Pero cuando expiró, Mais là qu'il est expiré, cuando entregó, là qu'il remet lui, ¿dónde estaba su alma? côté que l'âme était. ¿Dónde estaba su Qui espíritu? côté l'esprit était. Antes de seguir, hermanos, Avant de continuer, frère mieux. quiero hacer un intermeso. Hermanos, ¿qué es el Seol? Frère mieux, qui ça qui veut dire Séol? ¿Qué es el infierno? Qui ça qui veut dire l'enfer? La Biblia habla del seno de Abraham. La Bible parle de Saint Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham, Scotchy? Qui ça qui veut dire Saint Abraham? ¿Cómo estas definiciones se relacionan uno con otro? Comment définition ça a une relation une à l'autre? La Biblia habla del Seol. La Bible parle de Séol. El Seol es el lugar L'enfer c'est une place donde van todos los muertos. pour que tout mort yo aller. El Seol está debajo de la tierra L'enfer il est en bas terre.
y dividido en dos est partes. divisé en deux parties. Una parte es el infierno Une partie c'est l'enfer y la otra parte es el seno de et Abraham, puis l'autre partie c'est côté abrahamien. el paraíso Dans paradis antes de la muerte de avant Jesús. la mort Jésus. Porque nadie entró al cielo Parce que personne ne peut rentrer dans le ciel antes que sangre fue derramada en la cruz del avant Calvario. sans te courir sous bois calvaire. Nadie podía entrar en el cielo Personne ne peut rentrer dans le ciel sin ser limpio por la sangre de s'il n'est Jesucristo. pas nettoyé avec sang Jésus-Christ. Porque la sangre animal no Parce limpia. que sang bête pas nettoyé. Y Dios creó un lugar Et bon Dieu crée une place que se llama Seol, qui est le Séol, dividido en dos partes. divisé en deux parties. El infierno, L'enfer una cima et grande, puis une grosse falaise y el paraíso debajo de la et puis tierra, paradis qui est en bas terre que se llama el seno de qui Abraham. est le côté Abraham Abraham. Alabanza al Señor. En Génesis 37-35 Genèse 37 verset 35. dice la palabra del Señor: Parole bon Dieu dit. y se levantaron todos sus hijos Et puis tout le monde est levé y todas sus hijas et tout petit fille est levé para consolarlo, pour te consoler lui. mas él no quiso recibir consuelo Mais il n'a pas de recevoir aucune consolation. y dijo: Et puis il dit, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. moi va descendre pour me relever et petit moi en bas. Y lo lloró su Et padre. puis il va crier dans pied papa. Aquí está hablando Jacob. Et puis Jacob a parlé là. Gloria al Señor. Y dice que morirá, Il dit il va mourir. que descenderá al Seol. Il va descendre en bas dans l'enfer, dans Porque le Séol. dijeron que una fiera mató a su hijo José. Parce que côté qui est une qui est tout petit à Joseph. En Números 16:30 Dans Nombre 16:30, dice la palabra del Señor: parole Seigneur a dit. mas si Jehová hiciere algo nuevo aquí en la rebeldía de Coré, Mais si Seigneur a été fait un bagaille dans la rébellion Corée, donde el pueblo se levantó contra côté que le Moisés, peuple a été levé contre Moïse. y Moisés hace esta declaración: Et puis Moïse fait déclaration ça. mas si Jehová hiciere algo nuevo Mais si Jéhovah retourne faire un bagaille neuf encore, y la tierra abriere su boca et puis tu as ouvert bouche li, y los tragare con todas sus cosas il va aller avec toute bagaille ça yo. y descienden vivos al Seol, Yo descend vivant dans l'enfer, dans Séol. entonces conoceréis Et bien là ça yo va reconnaître que estos hombres irritaron a Jehová. que nom ça c'est Jéhovah qui te relève. Y en Números 16:33 dice la palabra: Nom chapitre 16 verset 33 par là dit. y ellos, Et puis eux même con todo lo que tenían, avec tout ça yo te gain. descendieron vivos al Yo Seol, descend vivant en bas. y los cubrió la tierra Et puis te couvri yo. y perecieron del medio de la Yo congregación. péri dans mi-temps congrégation. Amén, hermanos. Cuando Coré se levantó Les que Corée était levé. en contra del siervo de Dios, Et contre serviteur bon Dieu, hein, Dios permitió bon Dieu permet que el infierno, que l'enfer, el Seol, Séol, donde una parte era el infierno, côté que ont parti dans l'enfer, abriera su boca ouvrir bouche li. y fueron tragados vivos hasta el infierno. Il va aller au vivant El dans l'enfer. Seol, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. En 1 de Samuel 2:6 dice la palabra: En Samuel chapitre 2 verset 6 parole a dit. Jehová mata Bon Dieu touye, y él da vida. li bail la vie, Él hace descender al Seol li fait descendre en bas, y hace subir. après ça le fait monter encore. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Amen. Cuando alguien moría Les que un monde mourir en aquel tiempo, dans temps ça passé, si servía a Dios, si tu as servi bon Dieu, iba en la paciencia del Señor, eh bien, il y aller avec patience bon Dieu. que era el seno de Abraham, Parce qu'il y aller dans bras Abraham. escochi de Abraham. Dans bras Abraham. Si no sirvió al Señor, S'il pas servi bon Dieu, iba a la otra parte del Seol, il était allé dans l'autre partie Séol là, que era el qui infierno. c'est l'enfer. Jehová mata Jéhovah y touye, él da vida. il bail la vie, Y él hace descender al Seol il fait descendre dans Séol y hace subir del Seol. et puis il fait monter encore. Cuando Jesús murió, Les que Jésus mourit, alabanza al Señor, cuando expiró, les que il allait souffle. la Biblia dice La Bible dit, que las tumbas se abrieron tombe dans ouvert y gente resucitó. et puis moun yo levé vivant. Alabanza al Señor. Esa gente, Et moun ça, su alma y su espíritu l'homme ni l'esprit, estaban en el seno de il Abraham. était dans bras Abraham. Estaban en el paraíso debajo de la Il était dans le tierra. paradis en bas terre. Estaban en Il Seol. était dans Séol. Alabanza al Señor. Amén. Kan je het volgen in het Spaans? Wat zei je? Klein beetje. Wendy, kan je vertalen voor hem? Alléluia. Anders ga ik preken in het Nederlands en dan moet jij. Amen. Het is belangrijk dat iedereen dit kan volgen.
Gloria. Es importante que todos sigan este mensaje. C'est Amen. important pour tout le monde suivre le message là. Alabanza a Jesús. En een volgende keer, Michael is de naam, hè? Een volgende keer, als niemand naast jou zit om te vertalen, dan zeg je: wat is er? Ik heb vertaling nodig. Amen. Amen. Laat het woord van God niet voorbij gaan. Amen, hermanos. Amen. Ahí en la muerte en la cruz, Et dans la mort ça sur quoi? cuando Jesús entregó su vida, Là que Jésus remet la vie, li, hasta en su muerte même dans la mort, había poder. c'est un pouvoir. Murió, Il mourit, pero dio vida. mais il baille la vie. Murió, Il mourit, pero las tumbas se mais abrieron. tombe ouvert. Murió, Il mourit, pero la gente se mais resucitó. mourit levé vivant encore. Alabanza al Señor. Él hace descender al Il Seol fait descendre en bas dans Séol, y hace il subir, fait le monter. no del infierno, C'est pas dans l'enfer, de la otra parte del dans Seol, l'autre partie que Séol es el là. paraíso de Dios. C'est paradis bon Dieu. Salmos 16:10. Somme Salmo 16, 16:10. Somme 16, verset 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, Parce que pas quitter dans moi descendre en bas, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ni pas permettre Saint là ouais corruption. Hablando del Rey de Reyes, La parler de roi de roi, del Señor de Seigneur des Señores. seigneurs. Alabanza al Señor. No dejarás mi alma en el Seol. Pas quitter dans moi descendre dans Séol. Eso quiere decir Ça veut dire que que Jesús, Jésus, su alma, namli Jesús Jésus, descendió il al descend Seol. dans Séol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Pas permettre Saint là Eso- ouais corruption. Eso quiere decir Ça veut dire que allá en la tumba, dans tombe là là-bas. amén, hermanos. Creo que la tumba era de José de Arimatea, amén. Moi crois que c'était Tom Joseph Arimathea. Allá en esa Dans tumba tombe là-bas, de ese hombre rico un homme riche là, había el cuerpo de Jesús, c'est un corps Jésus. pero no vio corrupción. Mais il pas trouvé corruption. Gusanos no comieron el cuerpo de Cristo. Vers pas manger corps Jésus-Christ. Dios lo preservó. Bon Dieu préserve. A su nombre sea la gloria. Lázaro pudrió en la tumba, Lazare était pourri dans tombe là. pero Jesús no. Mais Jésus non. María dijo: yede ya. Marie dit, il est déjà senti. Alabanza al Señor. Bueno, para alabar al Il est Señor. capable de louer le Seigneur. En Salmos 89:48. Dans Somme 89 verset 48. Alabanza al Señor. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Qui monde qui vive qui parle la mort, ¿Librará su vida del poder del Seol? il va liberté la vie de la vie de Séol. Alabanza al Señor. Proverbios 9:18. Proverbe 9 verset 18. Y no saben que ahí están los muertos, Et vous pas connaissez là à côté que moi yo ya, que sus convidados están en lo profundo del Seol. et côté que tout corps, tout bagage ça yo était dans profondeur Séol. Alabanza al Señor. Y cuando el diablo quiso subir y ser igual a Dios, Et puis là que bon Dieu voulait que Dieu voulait monter, voulait même genre avec bon Dieu. Dios le dijo en Isaías 14:15: Bon Dieu dit dans Isaïe 14, 15. mas tú, Mais ou même, derribado eres ou va tomber hasta el Seol, juste dans Séol. a los lados del abismo. Côté que dans le temps du feu. Oseas 13:14. Osée Oseas 13 13:14. verset 14. Alabanza al Señor. De la mano del Señor los redimiré. Dans mes Seigneur, il va racheter. Los libraré de la muerte. Il va délivrer là-bas la mort. Y en la cruz, Sous quoi? Jesús habló a la muerte. Jésus parlait avec la mort. Dijo: oh muerte, Il dit, oh la mort. yo seré tu muerte Moi-même, moi va la mort. y seré tu destrucción. Et puis, on va destruction. Oh Señor, Oh, Séol. la compasión será escondida de mi vista. Compassion va cacher devant Dieu, moi. Oh muerte, Oh la mort. yo seré tu muerte. Moi va la mort. Jesús venció a la muerte. Jésus gagne la mort. Por eso nosotros no temamos más la C'est muerte. pour ça nous pas peur encore pour la mort. El Hijo de Dios no teme la Petit muerte. bon Dieu, pas peur la mort. Alabanza al Señor, amén. Amen. Porque en la muerte tenemos vida. Parce que la mort gagne la vie. Romanos 10, versículo 7. Romains 10, verset 7. Alaba a tu Dios, aleluya. Louez bon Dieu là. ¿Dónde estaba Jesús Côté Jésus était, cuando estaba en la tumba? lequel était dans le tombe là. Romanos 10, versículo 7. Romains 10, verset 7. ¿O quién descenderá al abismo? Qui est-ce qui va descendre en bas? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ça veut dire pour faire Christ à lever sortir vivant parmi moi. Gloria al Señor.
Pues hermanos, aquí vemos diferentes textos Eh bien, frère, là, nous avons différents versets. donde la Biblia habla de la existencia de un Seol. Côté que la Bible parle de l'existence de côté moyen. Hay cristianos que no conocen esto. Il y a des chrétiens qui par contre bagay ça. Antes de la muerte de Cristo, Avant et la mort de Jésus-Christ, todos iban al Seol. tout est descendu dans séjour des morts. Elías, Élie, vinieron carros de fuego yo vini avec chant du feu. a buscar a Elías. Vini chercher Élie. Fue arriba, Yo allé, yo pero monté. después descendió. Mais après yo descend. Elías no subió al cielo Élie pas monté dans le ciel. porque no fue limpio con la sangre de Parce Jesús. que il pas nettoyé avec sang Jésus. Elías fue al seno de Abraham, Mais Élie était allé descendre dans bras al Abraham. paraíso debajo de la Dans le tierra. paradis en bas terre. A su nombre la gloria. Romanos 3, Romains 3, versículo 23. verset 23. Dice la palabra del Señor: Parole du Seigneur a dit, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. tout le monde fait péché. Yo tout viré d'eau, by bon Dieu. Todos nosotros somos pecadores. Nous tous nous sommes péchés yo. Todos pecaron Yo tout fait péché. y están destituidos de la gloria de Dios, Yo détruit gloire à bon Dieu. siendo justificados gratuitamente por su gracia. Et puis il fait yo grâce. Il fait ça pour gratis. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Mais il fait ça gratis pour yo. mediante la redención que es en Cristo Jesús, Remercie Jésus-Christ qui vient délivrer yo. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, C'est lui-même Jésus-Christ, bon Dieu fait te offrir tant que bête pour tuer. para manifestar Pour manifester su justicia. justice li. Escucha bien: Écoutez bien. a causa de haber pasado por alto À cause de ça qui t'est passé en su dans paciencia patience li, los pecados pasados. pour péché au passé. Amén, hermanos. Dios hizo un lugar bonito Bon Dieu fait une belle place para los obedientes pour obéissants yo, que no eran limpios por la sangre de qui Jesús. pas propre par sang de Jésus. En su Dans paciencia, patience li, amén, les permitió estar en el li paraíso, permettre yo pour yo dans paradis, en el seno de Abraham. dans le séjour de mort. Alabanza al Señor. Y dice en el 26: Il dit dans 26 là, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. mais kounye a li montre nous qui Jean l'a fait mon grâce parce que li fait nous ouais, c'est lui même qui a raison. En même temps, l'a fait tout le monde qui croit dans lui, Jésus-Christ grâce. Por la paciencia de Dios, Pour patience bon Dieu, todos aquellos hombres y mujeres toute femme, tout garçon que sirvieron a Dios qui a servi bon Dieu, estaban en el seno de il était Abraham. dans bras Abraham. Pero cuando esa sangre se derramó, Mais là que sans ça a versé, fueron limpiados, ils ont nettoyé. fueron declarados Ils ont justos. déclaré juste. Antes de eso, Avant ça, estaba en la paciencia del Señor, c'était patience bon Dieu. y Dios lo soportó, Bon Dieu supporté yo. porque sangre de animal Parce que sans bête, no puede limpiar, pas de no nettoyer, puede pas purificar, de purifier. pero la sangre de Mais Jesús sans Jésus-Christ, limpia, il nettoie, y purifica, il purifie, liberta. il libère. No hay pecado que la sangre no puede Pas de limpiar. péché sans ça, pas qu'à nettoyer. Y cuando la sangre fue Et puis là, derramada, sans ça a découvert, esa sangre los limpió sans ça a y nettoyer. fueron declarados Et puis il justos. déclaré juste. La Biblia nos habla en Lucas 16, 22. La Bible parle nous de Luc 16, verset 22. La historia que todos nosotros conocemos. Histoire que nous tous nous connaissons. No es una parábola, C'est pas une parabole, pero es una historia. c'est une histoire. Y aconteció que murió el mendigo Il est que pauvre là, vient mourir. y fue llevado por los ángeles Les anges porté l'aller. al seno de Abraham. Ils mettaient le bon côté Abraham dans le ciel là. Y murió también el rico Et puis l'homme riche là mourit tout. y fue sepultado. Ils ont enterré lui. Dos personas. Deux personnes. Lázaro, que servía a Dios, Lazare a servi bon Dieu. murió. Il mourit. Porque todos tenemos que morir Parce que nous tous bien pour mourir. si el rapto no viene antes. Si enlèvement pas qu'on vini avant ça. Y Lázaro, cuando murió, Lazare, elle mourit. su cuerpo estaba allí lleno de llagas, Colte là, un paquet maligne. pero su alma y su espíritu Mais l'âme ni l'esprit. fueron llevados por ángeles Les anges porté aller. al seno de Abraham, Dans bras Abraham. al paraíso en Dans el paradis. Seol. El rico también murió Riche là mourit tout. y fue sepultado. Ils ont enterré. En el 23 dice: Dans 23 il dit, el infierno alzó sus ojos pendant là l'enfer il est végile. y estando en los tormentos, Bien loin, il était dans un tourment. y vio a Abraham de lejos Il est Abraham bien loin. y a Lázaro en su seno. Et puis Lazare dans bras lui. Amén. Cuando él abrió sus ojos, Lesquels il ouvre gil. porque hay gente que piensa Parce que y a des gens qui pensent que después de la muerte no hay vida. après la mort pas gain la vie. Amén. Amen. Y hay gente que
que cometen suicidio. Gen moun qui commet suicide, Amén. Se matan a sí mismos. yo tuye pop tête yo, Y cierran sus ojos. yo ferme jè yo, Y dicen, ya, et dit ah, ahora voy a descansar. qu'on y a m'bral reposer. Pero de repente sienten un fuego. Mais sans attendre ça nous dit fait. Y abren su ojo. Et puis yo ferme jè, yo ouvre jè yo, Ven que hay vida después de la muerte. yo ouais que gen la vie après la mort. Amén, hermanos. Cuando sienten ese calor del infierno, Là qu'elle senti chalet la fait ça, sabrán que hay vida. yo connaît que gen la vie. Y él abrió sus ojos Li ouvre jè yo, y vio que había vida. et puis li ouais te gen la vie. No creía en la vida después de la Li muerte. pas de quoi que te gen la vie après la mort. No creía en Dios. Li pas de quoi dans bon Dieu. Ahora está experimentando vida después de la Mais muerte. qu'on a fait expérience dans la vie après la mort. Entonces él dando voces dijo, Et puis il dit bien fort, il dit, Padre Abraham, Papa Abraham, ten misericordia de mí qui est pitié pour moi, non? y envía a Lázaro Voyez Lazare, que moje la punta de su dedo en agua prend un petit bout de droite dans un petit tac de l'eau y refresque mi lengua, pour le mettre yon fraîcheur sous langue. porque soy atormentado en esta llama. Parce que c'est pas souffrir, m'a souffrir dans flamme ça. De lejos, Depuis loin, en el Seol, dans le séjour de la mort. la part del infierno del Seol, Parti l'enfer dans le séjour de la mort. él vio a Abraham de lejos. Il voit Abraham bien loin. Amén. Y él estaba en llama, Et puis il était dans une flamme. estaba en candela, hermanos. Il était dans du feu, frère. En el versículo 25 de Lucas Verset 16, 25 dans Luc 16. hijo, Il acuérdate dit, petit moi, changez. que recibiste tus bienes Changez bien, ou te recevoir toute bagaille en tu vida, dans la vie. Ou. y Lázaro también males, Et puis Lazare lui-même, il était malade. mas ahora este es consolado aquí Mais quand il y a une consolation, bon ici là. y tú atormentado. Ou même moi souffrir. Y además de todo esto, Et puis après tout ça, yo, Abraham le dice, Abraham si dit, por si acaso yo quería darte oportunidad si un cas peut-être capable de faire de opportunité, pasar de ahí a acá, si vous sortez là-bas, venez là, no se ou puede, pas capable. el Seol. Parce que c'est Y juste de mort. además de todo Et après esto, tout ça, yo, una grande cima, il y a un gros trou. una grande Il y a un abismo gros trou está constituida qui sépare entre nosotros y vosotros, avec ou et avec nous. que los que quieren pasar de aquí Comme ça, allá, les gens qui veulent sortir côté où il y a venir par ici, no pueden ils ne sont pas capables. ni de allá pasar acá. Ni là-bas, venir par ici. Alabanza al Señor. No está mi voluntad, Ce n'est pas de volonté. pero si yo hubiera querido ayudarte, Mais si tu es capable d'aider, ou, no puedo. Alabanza je ne al suis pas Señor. capable. No puedo, Je ne suis pas capable. porque hay una cima Parce qu'il y a un gros trou que separa el paraíso debajo de la qui tierra sépare le paradis à la terre del infierno. avec l'enfer. Amén, hermanos. Pues Eh bien, hay un paraíso allá abajo il y a un paradis à la terre. y hay un infierno allá abajo. Il y a l'enfer à la terre. Ahora el paraíso está vacío, Quand il y a un paradis, il est vide. pero antes no estaba Mais vacío. longtemps, il n'est pas vide. En 1 de Pedro 3:18 dice la Dans palabra. 1 Pierre 3, 18, Paul a dit, 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. 1 Pierre 3, Dice la palabra. 1 Pierre 3, 18, 22, Paul a dit, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. parce que Christ a mouru une seule fois pour pécher nous. Yo. Alabanza al Señor para siempre. Cristo vive, Jésus Cristo vivant, reina. Jésus régné. A su nombre sea la Non, non, gloria. lui, c'est la gloire. Bendito sea el Señor. Béni soit le nom de Dieu. Amén, hermanos. Amen. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jésus mouru une seule fois pour pécher nous. Yo. El justo por los injustos. Il pas jamais mourir encore. Para llevarnos a Dios. Et lui-même pour aller avec nous devant bon Dieu. Siendo la verdad. Et ce côté qu'il parle vérité, Muerto en la carne, il mourit dans le corps, pero vivificado en espíritu. mais il vit dans l'esprit. Amén. Amen. Muerto en la carne, Mourir dans le corps, pero vivo en el espíritu. mais il vit dans l'esprit. A su nombre. Non, non, lui. El versículo 19 dice, Verset 19 là, il dit, en el cual, dans ça, yo, en el espíritu, en esprit, en el dans cual ça, yo, también fue lui-même tout, y predicó, il prêchait alabanza al Señor, a los espíritus encarcelados. à l'esprit yo, qui était dans la prison. La Biblia dice aquí, La Bible dit là, cuando su cuerpo estaba en la pendant tumba, que Cole était dans la tombe là, Jesús no dejó de trabajar. Jésus pas traité sans travail. Dijo, ahora no puedo hacer nada más. Il dit qu'on n'y a pas faire rien encore. El cuerpo ya está Le muerto, corps a déjà mouru, pero mi espíritu mais vive. l'esprit vivant. Aún hay trabajo que hacer. Jusqu'on y a qui travaille pour me Y faire. descendió al Seol, Il aleluya. descend dans ce jour de mort. Y tal vez Abraham Peut-être Abraham, predicaba en el paraíso, no il sé. a prêché dans le paradis en
pas connaît. Y tal vez Abraham Peut-être Abraham, anunciaba il t'a annoncé, a los que estaban allí, dans ça qui était là, un día un jour, el rey de reyes descenderá le al roi des Seol. rois va descendre dans le séjour des morts. Un día Un jour, nuestro Redentor vendrá a buscarnos. le Rédempteur noir va venir chercher nous. Un día Un jour, el rey de reyes le roi des rois, nos cambiará de il lugar. va changer de place. Él dijo un día, Il dit un jour, igual que ves cómo las almas descienden a vivir en el paraíso, même gens qui n'ont pas descendu à l'habiter dans le paradis, un día un jour, Jesucristo, Jésus-Christ, un día un jour, Dios, bon Dieu, un día un jour, Él descenderá. il descend, Él il va descenderá. descendre. Me lo ha prometido. Il pas promettre. Me lo ha dicho. Il va dire, non. En ti serán benditas Il dit. todas las naciones de la Et tierra. tout dans ce terre qui est pour ¡Eh! bénir. Su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Un día descenderá Un jour, il va descendre. y nos vendrá a librar Et puis il va libérer. de este lugar. Aleluya. Moun sa yo kote yo ya. Estaban en un gozo, Yo te dans une joie. en un Dans un paraíso, paradis. pero no era completo. Mais il n'est pas complète. Porque el Seol era la sombra de lo verdadero. Parce que Alabanza al Señor. jour des morts, ce jour des morts, c'était l'ombrage. Amén, hermanos. Amen. Y dice que en el Espíritu descendió. Il dit l'esprit a été descendu. Versículo 19. Verset 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Côté que l'esprit il était prêché, ça yo qui était dans prison. Alabanza al Señor. Jesús tuvo 2 días de campaña en el Seol. Jésus te fait 2 jours réveil dans ce jour des morts. No sé si tomó los 2 días para predicar los que están en el On infierno. va connaître si te prend 2 jours pour te prêcher ça yo qui dans l'enfer. O tal vez el primer día había un culto de gratitud Ou bien premier jour te gagné un service de remerciement. en el paraíso ahí. Dans le paradis là. Y el segundo día Et puis deuxième jour, usó el paraíso como púlpito il utilise le paradis comme chair para predicar a los que estaban en el infierno. pour te Alabanza prêcher al ça Señor. yo qui était dans l'enfer. A los que murieron antes de escuchar de Jesús. Et ça yo qui était mort avant de t'entendre de Jésus. ¿Cuándo para alabar al Señor? Pero él descendió. Mais il descend. Ni en su muerte descansó. Il est mort, il reposé. Descendió Il descend. y tuvo 2 días de Et campaña il fait 2 jours réveil. en el Seol. A su Dans le nombre. Séol. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Il dit, verset 21, c'est laisse ça, bon Dieu t'attend avec patience pendant Noé t'a fait gros bâtiment. Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Dans le bâtiment ça, c'est quelques monde seulement, 8 monde en tout qui étaient sauvés dans l'eau. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pour nous-mêmes, de l'eau ça a campé pour de l'eau baptême. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Baptême non c'est pas un bagaille qui a été grâce sous corps. Por la resurrección de Jesucristo, C'est engagement nous prend devant bon Dieu. quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Avec conscience sans reproche. Y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. Bon Dieu sauve nous que Messie Jésus-Christ qui t'est levé sorti vivant dans la mort. Amén, hermanos. Estando allí, Il était là, su cuerpo en la tumba col dans tombe. y aquí en la tierra, Et puis sous terre, la gente mon llorando, yo t'a crié, preocupado. yo t'a Pero préoccupé. Jesús trabajando, Mais Jésus t'a travaillé. descendió al Seol, Il descend fue ce jour a des morts. predicar en el Seol, Là, le prêcher ce jour fue des a morts. buscar a los Là, suyos, le chercher ça, yo. fue a buscar a los que se mantuvieron, Là, chercher ça qui était Kimbe. a los que le sirvieron. Ça qui était écrit. Ahí estaba Adán y Et Eva, c'est là Adam FT. ahí estaba Seth, C'est là Seth. ahí estaba Noé, C'est là Noé. ahí estaba Daniel, C'est là Daniel. ahí estaba David, C'est là David. ahí estaba Jeremías, C'est là Jérémie. ahí estaba Isaías, C'est là Isaïe. ahí estaban toda esa gente C'est là tout le monde que était. sirvieron a Dios, T'attends bon Dieu. esperando, Yo t'attends. esperando, Yo t'attends. esperando Yo t'attends. el día del cumplimiento. Jour de compliment. Porque Dios dijo a Adán y Eva, Parce que bon Dieu dit Adam y Ève. tal vez Adán y Eva testificaban Peut-être en el Adam Ève infierno, te témoigné dans l'affaire. Dios me ha prometido Bon Dieu promet moi. que de mi semiente Lisez-moi. vendrá uno Viens absorber une moi-même. que aplastará el diablo en su Qui cabeza. place tête diable là. Alabanza al Señor. Vuelve a alabar al Señor. En Efesios 4:8 dice la palabra. Ephésiens 4:8, parole là dit. Efesios 4:8. Ephésiens 4, verset 8. Por lo cual dice, Jean ça écrit dans le livre là. subiendo a lo alto, Les li monté en haut, llevó cautiva la cautividad li mené en pile prisonnier à clé. y dio dones a los Li hombres. baille les hommes en pile cadeau. Jesús sabía lo que hacía. Jésus te connaît ça t'a fait. En eso que parecía una Le tragedia, fait que ça qui te paraît notre tragédie, él tenía todo bajo il y a control. toute bagaille en bas contrôle. Mientras subía, Pendant le tap monté,
instituyó ministerios. Il institue ministère. Dio dones a los Il hombres. va donner les hommes. Llamó ministros Il est ministre. para hacer su palabra, para hacer su obra. Il fait travail. Y dice en el versículo Il 9, dit dans le verset 9 là. y que subió, Eh bien, ça veut dire, que es, sino que también había descendido. il était descend Antes de subir, avant de monter, había descendido il descend. primero a las partes más bajas de la tierra. Premièrement, dans la partie qui était plus en bas dans la terre. Efesios 4:9. Éphésiens chapitre 4 verset 9. Descendió al Seol Il descend dans ce jour des morts. y predicó la Il palabra prêchait parole là. y llevó lo que tenía ellos presos, lo Il quitó. est allé avec ça qui était prisonnier. Su sangre los libertó. Sans libérer. Ya no estaban, manera de decir, presos en el seno de Abraham. Ils ont Jean pour dire, là, il n'y a pas prisonnier encore dans Abraham. Quitó lo que los tenía presos ahí. Il où était ça qui était prisonnier là. Su sangre reemplazó la sangre de Sans animales. remplacer, sans bête. Alabanza al Señor. Y el que descendió, Et ça qui descend là. él mismo es el que también subió C'est lui-même tout qui montait sobre todos los cielos sur tout ciel là. para cumplir todas las cosas. Pour te accomplir toute bagaille. Pues Jesús descendió, hermanos. Eh bien, Jésus est monté, Y frère. aquí vamos a terminar en esta Et là, nous noche. allons terminer à ce soir. Jesús descendió Jésus descend a las partes más bajas de la dans la tierra. partie qui pile en bas terre. Predicó la palabra Il allí. prêchait pas là. Quedó 2 días. Il était 2 jours. Amén. Amen. 24 horas. 24 heures de temps. Murió el viernes Il est mort vendredi. y resucitó el domingo. Il est vivant dimanche. Viernes, sábado, domingo. Vendredi, samedi, El dimanche. tercer día. Troisième jour. Son 2 días de 24 C'est horas. 2 jours, 24 heures de temps. Jesús quedó allí Jésus était là, en el Seol. dans ce jour des morts. Salmo dice Somme que dit, no dejará mi alma en el Seol, pas quitter non moins arrêté dans ce jour des morts. ni mi cuerpo tendrá corrupción. Il dit, comment il pour ouais corruption. Alabanza al Señor, no dejará mi alma en el Seol, Il dit, pas quitter non moins en bas, mi alma non moins en el Seol. dans ce jour des morts. Amén, hermanos. Y Jesús, Et Jésus, el segundo día, deuxième jour, el día de la resurrección, jour résurrection, el domingo, jour dimanche là, alabanza al Señor, Él subió il montait con el paraíso debajo de la tierra. avec paradis qui est en bas terre. Alabanza al Señor. Y esta parte yo me lo imagino. Et Amén. parti ça, moi-même, moi imaginer. Él descendió, Il descend, no subió arriba aún, il va monter jusqu'au nid. descendió, Mais il descend, hizo el trabajo, il fait travail là. predicó la Il palabra, prêche parole là. campaña en el paraíso, Réveille dans le paradis. campaña en el infierno, Réveille alabanza dans al Señor, l'enfer. para ellos escuchar la palabra y ser condenados. Puis Alabanza autant al de Señor. paroles là qui est condamné. Amén, hermanos. Y después llegó el momento, Et après, le moment arrivé. y ahora Jesús le dice a ellos, Quand il y a Jésus dit, yo, subimos, n'a monté. mi pueblo Peuple, moi, sube. on nous monter. Alabanza al Señor. Llegó el momento Et puis, le moment arrivé. de ir al cielo, Pour aller dans le ciel. al tercer cielo. Troisième ciel. Llegó el momento, Moment arrivé. ¡Ah! aleluya, de ir al paraíso Pour aller dans le celestial. paradis céleste. Y fueron Et subiendo puis, ils ont monté. desde el medio de la tierra. Sorti dans mi-temps terre. Jesús fue subiendo Jésus a monté. con todas esas almas que Avec murieron. tout l'homme qui était mort. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y yo me imagino Et moi, imaginez, en Juan 20:17 dans Jean 20, 17, dice, il dit, Jesús le dijo Jésus dit, cuando María le encontró, là que Marie rencontre il. no me toques Pas moyen. porque aún no he subido a mi Padre, Je ne vais pas monter à joindre papa moi. mas ve a mis hermanos Mais à joindre frère y yo, diles, dis yo, subo a mi Padre m'a monter beaucoup de papa. y vuestro Padre, Qui papa nous tout. a mi Dios M'a monter y a vuestro Dios. beaucoup de bon Dieu nous. Yo me imagino, Moi imagine, Jesús estaba 2 días ahí en el Seol, Jésus a gagné 2 jours là dans ce jour de mort. ahora regresando Et puis quand il a retourné con todas esas almas avec tout nom yo que estaban en el paraíso. qui était dans le paradis. Amén, hermanos. Usted lo puede imaginar en su mente. Vous pouvez imaginer dans l'idée là, Amén. Con Abraham, côté Abraham, Sara, Sarah, José, Joseph, todos esos hijos de Jacob, tout petit Jacob yo, millones de gente milliers de monde. subieron con Jesús Yo t'a monté à Jésus. como rayo. Tant qu'on rayon. Pero al llegar a la tierra, Mais pas arriver sur terre. Jesús le dice, espera. Jésus dit, restez en moi. Amén. Amen. Y ese viaje se detiene un momento Il dit, voyez ça, restez en moment. alrededor de la tumba. Alentour, tombe yo. Alabanza al Señor. Dice, yo tengo un cuerpo, Il dit, moi j'ai
Yo soy el primero que se va a resucitar con un cuerpo. C'est moi premièrement qui va lever vivant avec un corps. Yo me imagino Moi imagine que se detuvieron qu'ils font camper en la tumba. dans tombe yo. Ahí estaban todos, Et puis c'est là yo tout est. junto a los ángeles. Tous anges yo. El Espíritu Santo descendió en la C'est tumba. celui qui descend Y sur Jesús tombe. dijo, espera un momento, Abraham. Rete tellement Abraham. Espera un momento, Daniel. Rete tellement Y Daniel. entró en la puis il tumba. rentré dans la Y tumba. entró en su cuerpo. Il rentré dans le corps. Su cuerpo fue transformado Corps transformé por la gloria de Dios. par la gloire Aleluya. de Dieu. Y esa tumba se abrió. Et puis tombe Rabasai, est ouverte. Rabasaya, Urabakibasaya. Da su nombre la gloria. Non, c'est la Y gloire. esa tumba se abrió. Tombe ça allait ouvert. Imagino toda esa gente Moi imagine tout le monde ça yo. alabando, Yo glorificando al t'a Señor. loué, glorifié Seigneur. Y se encontró con María. Yo rencontre Marie. María, no me toques. Marie pas moi-même. Estoy llevando a todos ellos Moi pour aller avec tout ça yo. al paraíso de Dans arriba. le paradis en l'air. Voy, Moi pour aller. pero regreso. Même que pour retourner. Espera un momento. Reste-moi un moment. Los voy a llevar a casa, aleluya. Moi pour aller là. Y entró en la tumba. Reste dans la tombe. Tomó su cuerpo. Il prend corps. Un cuerpo Un glorificado. corps glorifié. Salió de la tumba. Y sorti de la tumba. Y siguió su viaje. Y puis continúe voyage. Alabanza al Señor. Y llevó al paraíso debajo de la tierra. Il allait avec paradis à terre. Al paraíso Dans le celestial. paradis céleste. Al ladrón que estaba al lado de él. Voleur qui était bon côté là. Que se arrepintió. Qui repentit. Él le dijo, Il dit. hoy estarás conmigo Depuis Kounia, on en el paraíso de Dios. Dans le paradis bon Dieu. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Louange à Dieu. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en la tumba? Qui s'est passé pendant Jésus était dans la tombe? Hasta en la tumba Jesús estaba Même dans trabajando. la tombe, Jésus t'a Hasta en la travaillé. tumba Jesús estaba Même haciendo dans la la obra tombe, de Jésus t'a Dios. fait travail, bon Dieu. Hasta en la tumba estaba obrando. Même dans la tombe, t'as fait un Estaba travail. Il libertando. t'a libéré. Hasta en la tumba estaba haciendo su Même dans la trabajo. tombe, t'as fait travail. Y subió a lo alto. Il est monté en haut. Los llevó a casa. Il est allé avec Y lui. después descendió Après, otra il vez. descend Y encore. estuvo 40 días en la Et il jouait tierra. 40 jours sur terre. Predicando la T'as palabra. prêché parole là. Dando Il instrucciones. t'a pas instruction. Ponemos de pie en esta Enlève noche. camper à Aleluya. soir. Alaba a tu Dios en esta noche. Loué bon Dieu la soeur. Jesús vive. Jésus vivant. Es poderoso. Il a pouvoir. Es dueño de la Il muerte. sait mettre la mort. Él es que da vida. C'est lui qui baille la vie. A su nombre sea la Non, gloria. lui, c'est la gloire. Adora al Señor. El altar está abierto. Adorez le Aleluya. Seigneur. L'hôtel a ouvert la Alabanza soeur. a Jesús. Viene de camino, mi milagro viene de camino. You know this desmayaré, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Gloria a Jesús. Viene de camino. El altar te abrió de noche. Aleluya. L'hôtel a ouvert à soir. Cualquier necesidad que por ti de movida. N'importe nécessité qu'il y a dans la vie, Vine al altar. viens devant l'hôtel là. Papi, como Dios. Parlez Alabanza al avec bon Señor. Dieu la soir. Cualquier necesidad que usted pueda tener en esta noche. N'importe ça qu'il y a dans la vie, Pase al altar. passez devant l'hôtel là. Derrame tu alma ante la presencia del Et Señor. puis descends l'âme devant le Seigneur. Alabanza a Jesús. Y nos a saludar Costa Rica. Saludamos a Costa Rica. Calderón allá en Costa Rica. Que Dios te bendiga ricamente. Aleluya. Eduardo Calderón. Y también saludamos a Aruba Nadal. Que Dios bendicionamos ricamente en Aruba. Bendito sea el Señor. Y aquí en Aboneiro también nos damos saludo. Personas sintonizándonos. Y al altar te abrir, hermano. No somos L'hôtel a tiempo ouvert, así, frère ¿no? Maxime. Gloria a Jesús. Cualquier necesidad que por ti. N'importe nécessité au gain. Jesús, que tú vas a estar trabajando. Toujours à travail. Jesús, que tú vas a estar obrando. Pasa por el altar libremente. Y papi, como Dios. Parlez avec bon Dieu la soir. Si hay una vida aquí que quiere entregar su vida al Señor, Si il y a un monde là qui veut remettre la vie au Seigneur, alabanza al Señor. En esta noche vamos a orar contigo. à soir nous allons prier avec vous. Hay una vida aquí. Il y a un monde là. ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Est-ce qu'il y a un monde Alabanza. là qui veut remettre la vie au Seigneur? El Señor todavía trabaja. Seigneur, jusqu'où il est à travail. Hay una vida aquí que necesita salvación. Hay más. Ni más vida como estar en salvación. Jesús te amaba, alabanza al Señor. Y que salva vos vida, alabanza a Jesús. Di más vida de noche. Di más vida de noche. Est-ce qu'il y a un monde là à soir toujours? Alabanza al Señor. Necesita Jesús en tu vida. Vous avez besoin de Jésus dans la vie.
Él todavía está trabajando Jusqu'où la travail. y quiere salvarte en esta Il veut noche. sauver à soya. Ven al altar en esta Viens noche. dans l'hôtel à soya. Alabanza a Jesús. Claman a vos Dios. Relais devant mon Dieu. Claman a vos Señor. Relais dans Seigneur à soya. Él está aquí en esta noche. Lila à soya. Está aquí en esta noche. Lila à soya. Papi Kune. Parler avec elle. Está aquí vos timester. Il connaît qui sont besoin. Él conoce vos vida. Il connaît la vie. Confíe. Confie-lui. Confía Señor. Confie Seigneur. Alabanza a Dios. Adore, adore, adore. Adorez-le, adorez-le, adorez-le. Mi milagro viene de camino. You notice my heart, then Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Mi milagro etano caminda. Mi milagro etano caminda. Mi no da entrega, ni en Dios me da confiar. Mi milagro etano caminda. Mi milagro etano camina. Mi milagro viene de camino. 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 You notice my heart, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Mi milagro etano caminda. Mi milagro etano caminda. Entrega en Dios me da confiar. Mi milagro etano caminda. Mi milagro etano caminda. Mi milagro etano caminda. Mi no da entrega, en Dios me da confiar. Mi milagro etano caminda. Mi milagro viene de camino. Mi milagro viene de camino. You notice my heart, en Dios confiaré. Mi milagro viene de camino. Vaya Dios, danke buena noche, aleluya. Me danke, Señor, danke, oh Dios. Danke, Señor, por obra que vas a hacer, Dios mío. Danke, Jesús. Vos tan maravilloso, vos tan grande, Señor. Danke por obra preciosa, poderosa que vas a hacer.
y está haciendo, Dios mío, Jehová. Mira, declaramos iglesia bendicionada, Dios mío. Mira, cada un en altar de noche, tata. Obra de la vida, de la corazón. Mira, peticionamos delante, tata. De nombre de Jesús, me te rogado para cada uno de nosotros. Para la iglesia, Dios, me declara paz para el pueblo. Me declara bendición, Dios mío, Jehová. Abre porta para el tata, para poder servir, Jehová. De nombre de Jesús, oh Dios. Me te pedimos amado danke, Señor. Amén. Y amén. Mira por cinta, aleluya. Dios está bon. Dios está maravilloso. Bon Dieu bon, bon Dieu merveilleux. Y Dios está grande. Bon Dieu grand, alléluia. Alabanza Y a Dios Jesús. está precioso, amén. Bon Dieu nous apprécie. Nos agradecidos, Dios. Nous remercions bon Dieu. Vamos a ir más con nuestro comisar Une alabanza. semaine encore nous allons commencer. Amén. Alabanza a Jesús para Aleluya. siempre. Amén.